Sanibonani kuphina kuphi la kufika khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena-ke umathinta wacebisa into yomzamqamela amehla kanye zizwaqamela umbali uthi buwazi ngicela ukuthi mawasukela khona kuqala la mntana sekhaya wenza kulungela upressa laphana-ke subscribe button share phinde comment futhi okukhulu konke ukuthi ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ngabe Twitter-ke Instagram phinde kuzoba yiwona-ke u-TikTok bewona Facebook uthi @mathinta cebisa kanti-ke ngabe ufuna ukuveza umsebenzi wakho sikukhumbuze-ke inamba yethu ka-WhatsApp 0798414163 0798414163 uma ngabe-ke ufuna sikuvezele umsebenzi wakho. Ey'ngane zakwethu angiyazi-ke into-ke ezokhulunywa ngumqhele laphana-ke kusidi kamthandeni njengoba ubona-ke ewubambe kanjeyana ngiyacabanga ukuthi u-ready for unyomfonyomfoza-ke ebese uyolahla laphana emgodini. Uzokhumbula-ke ukuthi i-golden hour yadliwa-ke ngenkani, ukuvala-ke umcimbi kwadliwa-ke ngenkani, kanti-ke nale trend izodliwa ngenkani bese iphoswa emgqonyeni. Ngiyacabanga nje ukuthi nethawula mhlampe-ke ngeke aphinde alifake ngoba-ke selifakwe uye-ke umgodi laphana walitshelelanga kunuka uphinde futhi uze-ke nomqhele kuthiwa-ke into engeke iphinde ifakwe lena ngoba-ke seyithelele ngesicwacwa. Ngane zakwethu-ke ngokuhlaziya nangokubheka-ke indlela umthandane ajwayele ukwenza ngayo nokucela ngayo-ke ukhuzani phansi kubukeka engathi lokhu kuqediwe ngaye-ke. Ngiyababuka abalandeli bakhuzani bejabula kodwa-ke iy'nyembezi ey'sazokwehla ngomntalapho-ke oza negciwane elisha laphana. Ngizokhumbula ukuthi igciwane ungomunye wabaculi abawufika nento noma ngathiwa incane kangakanani bese trend ihambe phambili ngaleso sikhathi futhi njengoba kuzu-December ihamba uDisemba wonke. Uma-ke kungeke ukuthi uyakuphika lokho kwangeke kudume lento ethi fuseki wethu nalethi akungcono ekhaya. Cabanga nje into lapho engadeleli umuntu khona kodwa-ke yatrenda yathandwa amabhinca wonke. Mina ngifisa ukwazi umlaleli wami ngaphandle kwenhlamba nje ukuthi uzungithuke ukuthi wena iyiphi indlela osocabanga ngayo ukuthi-ke ukhuzani bamgqalabhe ngayo noma-ke bamnikeze ngayo ukudla kwakhe. Ngani zakwethu hhayi mina ngithi libhubhile laphana-ke emandaba hhayi abayifisi indaba laba khona. Kube-ke i-track leya sebeyizwile impela hhayi bebeyohosha iy'nyawo impela bethule tu ngoba-ke indaba yakhe ithiwa laphana ithanda ukuthi-ke ixake noma-ke usenza kakhulu kunabanye kodwa-ke ake silinde-ke wona umhlaka-10 sizwe ukuthi kuthiweni laphana. Hheyi madoda hhayi iy'ndaba zawo laba-ke. Siphinde sibongele-ke nayo imeya kazwelonke ngokufakwa kwe-CD yegcwama elisha noma ngokufakwa kwengoma efeaturishiwe kuyona i-CD igcwama elisha amajida. Ngane zakwethu kuhle kakhulu okwenzekile kodwa mina leya ngoma angazi noma ukuthi ngisuke ngayilalela kuqala yini ingenza ngingabe ngisayithanda uma-ke sifakwe i-original kameya kazwelonke kanti bi-right imeya kazwelonke iya nje khona laphana ku-TikTok ngoba-ke uma ngabe seyicula kuleya ngoma kungathi isacula khona laphana ku-TikTok ngaphandle kokuphawula isikhathi eside ngane kwethu. Ngiyafisa sizwe uvo lakho futhi nalapho ngaphandle kwenhlamba ukhumbule ukuthi-ke la ekhaya uyakhona ukuthi usibonise hhayi ukuthi bese ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ngabe Twitter, Instagram, TikTok, Facebook uthi @mathinta cebisa noma uthi @guluva-TV. Kobe-ke sekuvela mina kuzo zonke lezo nkundla zokuxhumana. Ungakhohlwa ukuthi uma ufuna ukuveza umsebenzi wakho ngilandela laphana ku-YouTube noma laphana-ke ku-WhatsApp uthi 0798414163 noma u-email @21dludla01@gmail.com. Ngiyabonga.